Otići u drugo mesto, sam, tamo gde ljudi govore čudno, rizikovati da u kafiću nema tvog omiljenog pića, da ti fore ne prolaze, da ti ne vredi da se taguješ. Nemojte da idete protiv sebe. Ostanite na bezbednom, u svom gradu, kvartu, ulici, kućici, fotelji, glavi. Mi ćemo to obaviti za vas. Volim. Idem. Zrenjanin je po površini drugi po redu grad u Srbiji po Wikipediji. Mada ako pitate Zrenjanince, po redu je ovaj grad prvi, jer zna se gde je red. Svetla njegovih kvartova kao što su Stajićevo, Tomaševac, Čenta ili Perlez noću pomažu avionima pri sletanju na Temišvarski aerodrom. Ovaj grad je toliko veliki da čim izađete iz njega već počinje nešto drugo. Iza nas se nalazi zgrada Narodnog pozorišta Toša Jovanović, što je najstarije pozorište u Srbiji. Izgrađeno je 30. godina 19. veka, tako što je lokalni bogataš hteo da privede neku peštansku glumicu. Nešto kao Inspektor Blaža i Pamela, samo iz 19. veka. Prethodna je zgrada bila ambar, a pre toga čak i striptiz bar. Toša Jovanović je čuveni bečkerački glumac iz 19. veka, koji u ovom gradu ima i svoju ulicu. Imao je i rodnu kuću, ali je ona srušena u akciji Imaš pozorište, vrati kuću. Toša se proslavio za vreme kralja Milana, najviše igrajući ljubavnike. Posebno ga je, kažu, proslavila uloga ljubavnika žene kralja Milana, kraljice Natalije, i to van pozornice, ako me razumete. Umro je u najboljim godinama od grudobolje, kažu. Međutim, s obzirom na ljubavničku karijeru, verovatno je dobio kuršum na srcu. 1935. grad menja ime u Petrovgrad, po svom oslobodiocu, kralju Petrovgradu. Ovaj grad je neka vrsta Beogradske arene. Nije preimenovo ko nije stigo. Nakon Drugog svjetskog rata, partizani odlučuju da promene ime kralja Petra grada. Nazivaju ga po svom novom oslobodiocu Žarku Zrenjaninu. Zrenjanin na partizanskom znači neki random lik. Građani ovog grada presrećni su što Zrenjanin nije oslobađao Boško Pavković Pinki, jer pitaj Boga kako bi se onda i ovaj grad i oni zvali. Zašto sedimo za zelenim stolom? Ej, mogli smo budemo u zelenom zvonu, bre. Zeleno zvono, kakva je to kafana bila. Ko je odatle trezan izašao, taj nije umetnik. Ali nije više zeleno, ni zrelo. Sad trulelo, bat. Odzvonilo. Evo nas na onom lepšem delu Zrenjaninskog puta. Karakteristično za ugostiteljstvo ovog kraja je da se ne pije za volanom, pije se sa karakterom. Ovo pored mene je sinonim za dobar provod od 8 karaktera natpisa i 0 karaktera ovo pored što se izlažava. Stari naziv Bečkerek vodi poreklo iz stare keltske reči Bečkerek, što znači voda za piće loše kvaliteta. Iz tog vremena je i pesma Čke Bečkerečke čuvene grupi Prti BG. Ka sebi. 2, 3 i čke, bečkerečke, sve odoše za BG. Sve bi malo česmuše, Delta City i Ušće. Ma stvarno niste morale. A ovo je taj čuveni pendžer na kome je, prema predanju Đ. Balaševića, sin jedinac daleke 96. ugledao pramen riđi kao krilo tetreba i dobio saksiju u glavu. Ono što u pesmu nije stalo, da ne bi bilo baš previše teksta, to je da je sin jedinac dobio i policijsku prijavu i zabranu prilaska. Čisto nauk za one koji bi da se žene iz Banata, iz Inata. A mi smo hteli da utvrdimo gde je Riđokosa danas i čime se bavi. Niko od sugrađana nije bio trezan da obavi anketu sa nama vezano za devojku sa riđim pramenom ko krilo tetreba. Ono što smo načuli, to je da se dotična umeđu vremenu ofarbala, tako da je prikrila sve tragove.
Iza mene možete zamisliti Zrenjaninsku ćupriju koja je sagrađena 1904. godine. To je bila jedna dugačka metalna konstrukcija rupičasta koja se prvo zvala Dositejev most, a onda Elizabetin most. Ali glave mu je došlo kada su mrzitelji metalnih mostova u Zrenjaninu pustili buvu da je to u stvari most Gustava Eiffela. Fanovi Gustava Eiffela koji su 1960. godina vladali ovim gradom su pogledali dugačku, tanku, rupičastu metalnu konstrukciju i zaključili pa ovo je Eiffelov toranj, samo je pao preko Begea. I tako je taj most isečen na delove i odnet negde, verovatno kod Eiffela kući. Ovo je najpoznatiji prolaznik ovog grada, Begej. Reka je vekovima tekla onako kako je i osjećala da treba, sve zaobilazeći naselje Mala Amerika, a onda su je gradski drugovi, tamo 60. godina 20. veka, naterali da izađe iz plakara, odnosno rukavca, i ukanalili je. Ovo je njena nova transrečna orijentacija, a sugrađani u znak podrške svake godine organizuju Begej paradu. Prošle godine slogan je bio Begej is OK, a ekskluzivno saznajemo da je ove godine slogan Vučiću Begeju, čime se predsjednik Republike poziva da još jednom poseti ovaj grad. Nalazimo se u ulici Jovana Skeljića koja je 1919. godine dobila to ime. Prethodno se nazivala ulica Gradske kuće po zgradi Gradske kuće koja se ovdje nalazila. 1919. godine je ispunjen osnovni preduslov da se ulica preimenuje po Jovanu Skeljiću, a za njega nije utvrđeno da li je ikad ovdje stajao. Međutim, obožavaoci Jovana Skeljića su, želeći da više ne postoji ništa što bi podsjećalo na stari naziv ove ulice, srušili Gradsku kuću i na njeno mesto izgradili ovu džinovsku lizalicu novogodišnju ili šta god da je ovo. Ovdje na uglu Jevrejske i Sarajlijine ulice nalazila se velelepna sinagoga koju je podigla jevrejska opština krajem 19. veka. Sinagoga je podignuta u vazduh 1941. gle koincidencije, tako da su od nje ostale samo jedne orgulje. Ne, ovo nisu orgulje, ovo nešto bez veze podigli posle rata. Orgulje se danas nalaze u jednoj drugoj crkvi. Da, odletele su tamo od na eksplozije, mislim, šta nije jasno. Kompanija NIS Gazprom je investirala silne pare u istraživanju nafte na ovom području. Ako šikne crno ispod zemlje, nama će biti drago da prvi predložimo da ovaj grad promeni svoje ime u Petrolgrad. Ali do tada će crno šikljati samo iz slavina. Od 2004. godine voda iz Zrenjaninskog vodovoda je zabranjena za piće. A ako njome operete voće, ono postane zabranjeno voće. Od skora u Zrenjaninu radi fabrika koja proizvodi čistu pijaću vodu. Ima potencijal da se isplati jer prema najnovijim anketama 9 od 10 Zrenjaninaca probalo bi pijaću vodu. Sirovine, odnosno prljave vode za preradu, ima na protok, na pretak, na protok, na pretak, na protok, na pretak. Nalazimo se na bivšem trgu Republike, a sada trg Zorana Đinđića. On je poznat po tome što je bio suviše gospodski nastrojen, pa ga je kriminalna banda uništila. Govorimo o trgu, naravno. Ovu divnu arhitekturu postproletarizma i ovu sjajnu zgradu Vojvođanske banke uništili su zlikovci izgradnjom ovih starudija kao što je kuća Tisa i kuća Ignjata Levija iz 19. veka. Molimo vas, mi apelujemo na gradske oce ovog grada da nikad više ne dozvole izgradnju zgrada iz 19. veka. Kada su 60. godina 20. veka ukanalili Begej, gradski drugovi su od njegovog starog rukavca napravili močvar. Kako se ovde ne bi pojavile 4 ninja kornjače debele, drugovi su odlučili da od močvare naprave 2 nasipa i 3 jezera. Bilo je predloga da se naprave 2 nasipa i 2 jezera, ali su odlučili da bude kombinacija 2x3 da bi bilo u fulu. U Beogradu ima jedna pitalica za idiote. Koja reka teče ispod Savskog mosta? U Zrenjaninu pitalica za idiote glasi: koja reka teče ispod ovog mosta? Ovo je Pinova vila. Izgrađena je krajem 19. veka i bila je prva kuća u Zrenjaninu sa centralnim grejanjem. Nakon toga bila je i zdravstvena stanica, sedište uprave carina. A onda je neko nadležan odlučio da ovu običnu vilu uvrsti u jedinstven projekat. 300 godina nakon ljudi. Posebnim zalaganjem nadležnih, propadanje ove kuće ubrzano je tako da je za 30 godina oronula kao da je stara 300 godina.
Neznalice bi rekle da je ova kuća ukleta, ali još je gore. Ona je pod zaštitom države. Ako neko popravi makar i kamen sa ovog zdanja, sudit će mu čelična ruka pravde. Zvuči suludo, ali ova kuća u ovom stanju donosi mnogo više para nego da je popravljena. Rita Ora je najavila snimanje njenog novog spota ovde, a ovu kuću su stavili i u igricu Wolfenstein, kompanije Machine Games. U ovom gradu je rođen, živeo, agitovao i crko komunjara Servo Mihalj, ili na srpskom zatvoren sistem sa povratnom petljom kontrolne sprege Mihajlo. Nemci ga streljali, a njegovi komunisti ga odlikovali za narodnog heroja. To je nešto kao mis komunizma. Inače, njegovo ime dugo je nosio Industrijsko-poljoprivredni kombinat Zrenjanin, glavni krivac zašto su nas naši stari godinama smarali da Vojvodina može da hrani pola Evrope. U međuvremenu pola Evrope je odraslo, osamostalilo se i sad oni nama daju pare da ne crknemo. Kako je pukao Servo Mihalj? Pa, prodali ga njegovi, govna. Na čoveka mislim, ne mislim na kombinat. Mislim, ne misle na kombinat, nije ovi što bi trebalo. Inače ovo nije Mihalj, to Žarko. Ovaj grad ne čine samo zgrade i ustanove, već i mnogi znameniti ljudi koji su svoje prve korake učinili upravo ovde. Među njima su Bodiroga, braća Grbić i još mnogi ljudi o kojima verovatno ne znate. Ali još više u ovom gradu svedoče ljudi koji poreklom nisu odavde, već su se pozrenjaninili. Među njima je Zoran Kostić-Cane, koji je spas od preurbanog i predžiberizovanog Beograda našao upravo ovde. On je zvao i svoje kolege iz benda da se ne bi cimali zbog proba, ali oni su ispali party breakeri. Zrenjanin i danas priziva nove oslobodioce, tako da se upravo ovde formira nova slobodna zona u koju dolazi kineska kompanija Shandong Linglong. Stop, šta pričaš, brate? Daj, ne, pa te fore, brate, to je odavno provaljeno. Šta Kinezi bacaju lončiće niz stepenice, pa kao tako imenuju stvari, brate. Daj nam... Šta pričaš, bre, tako je se stvarno zove firma. Shandong Linglong. Eto, jebote, posle kažu predrasude. Radni naziv ove zone je jugoistok, ali pošto se ovde očekuje radna atmosfera, takav treba da bude i naziv. Izgleda da će se ispuniti proročanstvo da će žuti ljudi piti žutu vodu, pa stoga predlažemo da se Zrenjanin još jednom preimenuje u Žutište, što bi bila kineska, jeftinija, ali ništa manje kvalitetna verzija žitišta. Dragi gledalci, nadamo se da vam se svidelo kako smo predstavili ovaj divan grad. Ako smo nešto ipak uspeli da iskrivljeno predstavimo, da izmislimo, da zaboravimo, molimo vas, javite nam jer mi zaista i želimo da ličimo na televiziju. A ako vam se baš nije svidelo, evo recimo ja sam iz Crne Trave, idite tamo pa snimite kontraprilog. Či kako imate o čemu? Prijetno!